تماشاوانجا دم باش جی واشنطن جی استودیون دنگ امریکا دیسا به برنامه کردوزیون ببرنه به برنامه و هفته ده اما چند راپورن جی امریکا و جنو چگان من جی باجرین هرمه جوره پیشکش بکن دم باش تماشاوان هیجا آلیه امریکا و فرانسا درباره ایریشن ترکیه لسر افرین خمگینه خوانی سر زمان و هر وها ها دیار کنن که سروک ترامپ برای تلفنی یا آخفتن لگل سروک کمار اردوان رجب بیگ بینه و تی باور کنن که بابتا سرکه ببه بابتا افرینه. هێرشên leşkerê Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûrî dijî Efrînê û hêzên YPG ya sereke di Hêza Sûriya Demokrat da ew Amerîka piştevaniya wên dikit li van rojên dawiyê bihêztir û xurtir dibin. Wezîrê Derveyê Amerîka Rex Tillerson dibêjit Amerîka peywendî bi her du aliyavan dike û em li nerahetiya Tirkiye tê digihîn lê divê em bi hev re kar bikin bû çareserkirina alûziyan û karî bû têkşikandina Daişê bikin. Peyvdara Wizareta Derveya Amerîka dibêjit ev e xema sereke ya Wezîrê Derve û Hikûmeta Amerîkayê. Ev mijara serekiya Wezîrê Derve û Hikûmeta Amerîkayê. Em naxwazin girjî zêdetir be. Ev devera heta niha aram bû û niha sivîl ji şer direvin. Em vê rewşê ji bo Sûriyê naxwazin. Kar bi destên Koçka spî bawer dikin Serok Donald Trump wê peywendiyeka telefonî digel Serok Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan biket. û wapê dicit Serok Trump nîgeraniya xwe li ser hêrişa Tirkiye bi ser Efrînê diyar biket. Fransa yekam welat bû daxwaza kombûneka civata ewlekariya netewên yekgirtî li ser hêrişên bi ser Efrînê kir. Wezîrê Derveyê Fransa hûjdarî da Tirkiye û daxwaza xwaragiriyê kir. Cette offensive nous préoccupait. من درفت هبو از وزیر درویه ترکیه را بیجم اف اپراسیون من را حد دکه لدما امنیگاران ترکیه لسر پاراستنا سینور تیدکین ام دبیجن دوی خوراگری دوی اپراسیون ده نشان بده. دوی ویدیوی دا اول لسر مالپرین میدیا جواکی بلاو بوین شر و برخودان شروان کرد دجی لشکر ترکیه لباکور افرین دیار دکه. راپورتên rêxistiyên mafê mirova û yên netewên êgirtî dibêjin pêtir ji 5,000 sivîl ji gundewarên Efrînê ji ber hêrişên asmanî û tûbarankirina leşkerê Tirkiye ji malên xwe derkeftin û bi sedan sivîl hatine kuştin û birîndarkirin. Tevî operasyona mezin ya leşkerê Tirkiye û hêrişên asmanî yên berfireh lê neparêt çiyayê Bursayê heta niha ji destê şervanên Kurd derbiket. Hevseroka kantona Efrînê daxwaz ji civaka nêvneteweyî dikit helwîstekê qayîmtir werbigirin ji ber ku ev şerê dijî Efrînê dê tekirin şerê dijî sîstemeka demokrasiye. Em bang li hêzên duwalî dikin ku xwedî biryara xwe derk bikevin hêzên ku li ser xaka Sûriye hene dibêje em ji bo alûziya Sûriye hatine di biryara xwe de ceddî bin hesab ji Erdogan warê xwastin bi tespît û bi belge û bi teknîkên xwe niha êriş Efrînê dike çinkî xeterî her ser Efrînê ye ev şerê ku li Efrînê dimeşe şerekî bi naberî du xetan de ye bi naberî du çanda de ye çanda desthilatdariyê û çanda demokrasiyê ew bêdengiya wan li hember dîktatoriya Erdogan wê terorê li tevahî cîhanê belav bike mirovahî tevahî jî xeteriyê de be. Serok Wezîrê Tirkiye li demê pêşwaziya termên kuştiyên operasyona dijî Efrînê got em dê Efrînê ji terûristan li gor axiftina wî paqij bikin. Fırat Kalkanı Wek operasyona Mertala Firatê tevaya terîristan wê ji deverê bêne paqijkirin û birayên me yên ji Sûriye hatin wê vegerin û biha çend giran be em ê kerîdora terorê ji vê deverê têk bibin. Serok Komarê Tirkiye li roja şembiya borî operasyona leşkerî dijî Efrînê ragihand û got li dîfra em wê hêrişê bi ser min bicê bikin. Şareza bawer dikin eger Tirkiye hêrişê bi ser min bicê biket dê rêpirî hêzên Amerîka be. Ez bawer nakim ku Tirkiye dê operasyonekê li min bic encam bide. Ji ber ku hêzên Amerîka li wêrê hene û eger Tirkiye dest bi ser Efrînê da girt dê berê xwe bide min bicê û li wêrê rengê Amerîka û Tirkiye li bersingê yekî rawestin. Digel karvedana siyasî ya şerê Efrînê xwenîşandanên Kurdan di nav û dervê welatê berdewam e. Nearamîna hala Efrînê heye. Erdogan li her cihekî divêt hêrişên asmanî dijî zarok, sivîl û her cihekî bike. Herçend helwîstê cîhanê ne li astê hindê ya şerekî wiha rabigirit lê hêvî hene nîgeraniya welatên hêzdar bilindtir bibit û bigehta astê wergirtina biryareka qayîmtir. Xalid Fetah, Dengê Amerîka.
Pişti operasyonun leşkeriyen Türkiye li ser herma çayek kurmenç revş li Afrin'e ve herma bigişti Çavaya. Terragahındın ko sivil jitene armanc girtin. Gel raportun buha rastın. Armanca Türkiye buvan eleşana çiye. Şiretvan reveriye khoser Bedran Çiya Kurt dve hepevina Skype'da bersiva Kurdizyoneye dede. Vakku herkes dizane irişa bejayî îro kete roja pêncemîn taybet li ser herêma Efrîn ev êriş bi dijwarî di roja xwe pêncemîn de dewam dike taybet bi topan û balafiran weke ku niha agahiyê ku çê dibin gelek herêmên medenî sivîl tena bimbarankirin bi balafira tena lêxistin weke cindrêsê herêmê şêrewa navenda reco bidihan şehîd û birîndar yê medenî hene va rewşeke gelek xeter li ser kesên medenî û sivîl çê dibe û gelek mal xerab bûne ji ber topbarana ku çê dibe û ya dîtir îro weke ku me fêm kir ku dewleta Tirkiye dagirker bi balafiran êrişî bendava meydankê kiriye ew bendava meydankê herkes dizane niha eger xerabûnek çê bibe wê bi sed hezaran jiyana medeniyan têkeve xeterê û bajar wê li ber biçin ya jî wê karîsak însanî çê bibe di herêma Efrînê de îro işte ku agahî me girtin bendava meydankê bi balafiran lêxistiye ev jî pêwîstekî herkes bina bibîne û li hemberî bina raweste ya dîtir şervanên Qesedê ji çend aliyaba ev du roje êriş kirin hem li aliyê Reco êriş kirin li aliyê Hemamê êriş kirin û şevê dî berdestê sibê aliyê Kela Sem'an alî Şêrewa li wê derê êriş kirin û aliyê gundê Qude aliyê mabeta hemû gundên sînorên xetê sînorên dane evne li ser va cepha gelek êrişên dijwar çêbûn û bersîvên tund hatin dayîn û de encam de derbê giran xwarin û gelek kuştî û birîndar û gelek aracê wan û panzêr û tangê wan hatin rûxandin ji bo wê derberê giran xwar niha paş Medyayê Tirkiye ji belavajiyê ve dibêje keke Bedran dibêje 202 yani 256 kes hatine kuştin ve hadı gotin yani medyayê Tirkiye jî dibêje em peş da diçin hezên me peş da diçin serkeftin werdigirin. Ev neraste eva ragahandina devleta Türkiye ragahandina daira şerê taybet vêyekê dimeşîne û divê derbarê daxuyaniya Qesedê jî derket ku ew agahiyê ku devleta Türk Ajansa Anadolê didin neraste tamamen derewe dixwaze ew binkeftinê xwe veşêre bi wî şeklî bi wa derewan dixwaze moral û maneviyeta artêş û çetan bilind bike heta niha karine kuştî hene û bidihan esîr hene û bidihan tank û panzêr û aracên wanî leşkerî hatine imha kirin heya niha ku diyar dibe devleta Türk û çetin wêna merhelayekê pêvajiya yekê vê operasyonê bi bin keftiye şikestiye ji bo wê xuya dibe ku ev carekê dî dixwaze vê operasyonê binirxîne û weke ku jiniba bixwaze planekê çê bike û jiniba çawa bikane vê operasyonê berdewam bike û vêna jî bandora xwe kiriye li ser çetan û grûpên çekdar ku ev di roje di nav grûpên çete de li Ezazê û li wa derdon di nav berê wan bixwat niha nakokî û şer çêbûye çimkî gelek kuştî ji wan çêbûn û gelek grûp ji wan hatin tasfiyekirin bi wê jî niha pir beş ji wanan naxwazin tevlî vê operasyonê bin divê dewleta Tirkiye dixwaze me bide kuştin û em jî nehazirin biçin di xizmetî dewleta Tirkiye gor bercewendiyê wan di Efrînê de bêne kuştin. Başek ekibeten carekidin dixwazim vegerin ser rewşa sivîlan li gor agahiyên te li gor tu dibêjî yani sivîl bi êrişên esmanî bi topan dibin hedef girtin
operasyona که لشکری که ترکیه دبیجه سینور آخه پاکش دکم لی گوندین باجاری کن هندره جدور و سینور جتن آرمانج گرتن یعنی چما لگور نرین تا آرمانجا ترکیه چیه کو بیوی آوایی ایریش دکه یعنی سیویل تن آرمانج گرتن نه وقت کو ام فهم دکن افدروجه داخلی دولت ترکیه اردوغان درد کبن دبیجین که ام به اپراسیون ام دوام بکن که حیانی ام 3 میلیون و نیو کشورین سوری وگرین آخا سوریه باشه ببره 3 میلیون نیو yani gel قاسی هم زانن gel افرینه yani rünüşmanın Afrin'e qasi hem zanın cihe xadana ne çüne derbe cihe xad deminin ev 3 milyon kesin kötü bas ki zari devleti Türk bası kedikin. Ze ve bejim nahad operasyona ke vahada devleti Türkiye erişe ke gran liser gel Afrin'e çedike lüvedere kumkujiyan çedike ev gel medeni qırdike dixaze ve gel deherema Afrin'de koçber bike جبو ویجی نها پر با آگاهین نه راست درو دبیجی کی هزار نها ملت عفرین درد که و دخوازه هرم عفرین والا بکه و چافشکاندی بکه و اراده وی گلی بشکینه و پشتی که او گل جهرم عفرین درخست دخوازه کی گل سوری جباجار سوری ین دیتر بینه درباسی هندری عفرین بکه بمعنى يعني دولة تركيا نها بوا اوبراسيون خا دخازه كومكوجي العفرين تشبكه وقال هرم درخنه قال كي ديتر بين تيخه هندري عفرينه ابا وكا لوي دري دخازه جينوسايد كي تشبكه سوي قرمه كي تشبكه دخازه ديموغرافيا عفرينه بغوره ایریشن ترکیه لسرانسر عفرینه بویه سدما مترسیه دشری گران یل سوری ده هرما عفرینه هرمه که هر اوله بو جبر وی که خلکن دورن شر بردام دکن بره خودان عفرینه داکو خوش شری بپارزن لنها ایریشن ترکیه جیان آواجه لعفرینه تخه خطره ده اردوغان بخوده سر بداره بخوده کافره که کافره نابی مسلمانتی هاو دعشا باندکن بخوده جینی مسلمانتی دورینینه کوک دور بكذا مسلمان خا قربان شر دكا در جامعه الميديكا البرخ خدي دكا خلكي صلح دكا ایریشن ازمانی او تانگن ارتش ترکیه لهرما افرینه هیم بردام او زیانه که مازن دایه هرمه تا بارانا دجوان دسر و صبدل نافچا بلبل جهبو هر واه جماره گوند و باجارو که بلبل جخواره کرن آرمانج روسیای امریکا توانبار کرد که دوباره چکن کیمیایی در سوریه دراوند کرد. بالیوز روسی نتوان یک بوی پیشنهاد کرد که کمک نوی لپرسینه و آوا کردن که و کلینا کارینا چکن کیمیایی ل قطعی روجلات بکرد. بکارینانا چکی کیمیایی لغوطا روشهلات جعلی هیزن رژیم سوری و بویا ناوروک شرک دیپلماسی دنیفبرا امریکا و روسیا ده. ده وزیر دروی امریکی رکس تلرسن لپاریسی گوتا جوینا کاناتو روسیا رژیم بشار اسد جوان توانن د پاریزا و برپرسیارا وان ایریشایا. Whoever conducted the attacks, Russia ultimately bears responsibility. که او ایرش انجام دابن لداوی هر روسیا برپرسیاره لهم بر قربانی قوتا روشلات و قربانیان دی یه ناین هجمارتن کبون آرمانجا چکن کیمیایی جدمه که روسیا مای خود سوریا دا کریه. ناتو هاولک لدیجی بکارینانا چکی کیمیایی لسوریا دست بکریا. لهم حکومت سوری و هم روسیا، امریکا و فرانسا بدروان لسر بکارینانا چکی کیمیایی خطا بار دکن و دیبیجن مبست آلوز کرنا بزاوین داوی اینانا شریا د سوریا دا. ام هیویدارین کوان جداهیت نافبرا خواه در باز بکین بو هنده کو پیشنیازا دامزراندنا کمیته یکی نو یا لکولینت ناو نتوایی بکین دا کل سربنگه پیزانینت پاک و پشراستگری ین ججیدرین جه باوری و شفاف بدستینت بشید بلگیان بو جواتا اولکاری بردست بکد بو هنده کو بکار
اینرت چکت کیمیایی بین ناساندن. لگورا راپورتان 20 کس لوان دوماهیان مرن به ایریشا گازا جهری کلورین لدفر غوطا روشلات نزیک شامه کود دستی سر هلداین دیجی رژیم اسد دیا. نونر امریکا لنتوینی گرتی گوت روسیا جراسیان دروا و سه جاران ویتو بکاری نایا بو ریگرتن لمیکانیزما دست نیشان کرنا بر پرسن بکارینانا چکی کیمیایی د سوریا دا. Simply put, when Russia doesn't like the fact. گرتو کرمانجی دما راستی نبدلی روسیا بن او دانستاندنان تیک ددن. راستی دوباره دبن و روسیا وان ود شیره. راستی اوک و رژیم اسد بردوام چکی کیمیایی لدجی خلکی خواه بکارتینه. وزیر دروی امریکی دگل هفبرین خوین فرانسی، آلمانی و ترکی هفباندیا نفنتوی لدجی بکارینانا چکی کیمیایی پیک اینایا. او دبیجا پشتی بکارینانا وی چکی لغوطا روشلات رنگ رژیم اسد بردوامیه بوان رنگ ایریشان بده. جگر سروک امریکا مایک پنس د سردان خو روشلات ناوین د سردان اسرائیل جکر او به دستهلدان وی ولاتی را حفظیتن پیکاری. پنس داخواست کرد که لگل ریوبرین فلسطین رژه به با هف لبلفج عالی فلسطینی و خواهد رد کرد. د سرداناوی بو اسرائیل جیگر سروک امریکا مایک پنس دگر ریبرن اسرائیلی کن بو. وی لسر پرلمان آخوی و هر وسا سردانا جهم پیروزین اورشلیم کرد. وی جی قانوندرن اسرائیلی را گفت که امریکا و سالابه بالیوز خانه خواج تل اویو به اورشلیمه. ریبری امریکا بری نها دای زانین که چند سالک پیوسته بو وی پروسه. سروک ترامپ اشاره دا بو وزارت درو کو یکسر دست به آماده کاریم و گوهسنا بالویزخانه امریکا بکنج تل اویو بو اورشلیمه. ریوبرن اسرائیلی بخیر هاتنا و پیامه کرد. سروک پرلمان یولی ادلستاین جدنگ امریکا را گفت که امریکا و به نمونه یک جبو ولاتن دن. جمارک تلفن جمره هاتن جگلک پارلمان اوروپی که دبیجن او بمن رانه. او لسر کار دکنو از هویدارم که دمک به راستی لسر عرده دیار بن. نمونه دیر رولک خواهبه. سروک اپوزیسیون آیزک هرزاگ پس نه آخفتنا پنس کر لیوی دازانین که دوی دانستاندن لسر سنوران دگل فلسطینیان بینکرن که او دخوازن روشهلات اورشلیمه به پایتخت دولت وان ده پاشه روژه دا. رکفتن پردورا و روش نازکه و هیا بتقه ما پیدوی بپیک اینانا هر کاره که هیا داره گریل دسته وردان و آلوز کرنا روشه بیتا کرن و بکردار پیش و چون چه ببن. سردانا پنس بو روژالاتا ناوین دبه یکم سردانا را دبلند جدمه کو ترامپ اف بریاره لسر اورشلیمه را گهاند. ریبرن فلسطینی کمبونا دگل پنس رد کرد. وان بانگا سرکردین اردن و مصر کر پیشوازی وی نکن جبر کو پنس آلی کار جنافبرن اورشلیم بو جسر ماسه گفتگویان و را دست کرناوه بو هزا اسرائیل یاداگیر کرد. ترامپ گوتیه که آشتیا روژالاتا ناوین یک جه آرمانجن وین سرکینه ده سروکتیا ویدا. لی فلسطینیان زلال کریه که باوریا وان به امریکا نایه. ما دوید وی پیامی بگهیرین جگری سروک امریکی کو گشت سوزن حکمت امریکی به وعتانا و او کینا کش کاسپی لهمبرگلو بریوبریا فلسطینی نشان ده. بریارا ترامپ که آلیکاریا امریکا بو پنابرن فلسطینی قطب که ده هیله نباوری فلسطینیان زیده تر ببه. ریبرن فلسطینی دانزانین که او قبول ناکن امریکا دسته وردانا گفتگوین آشتیه بکن ده پاشه روژه ده. پشتی گرتنا سه روزان حکومت امریکی کار خواه بو 3 هفته دینج دریش کر لگور رکفتنا دنافبرا دموکرات و کماریان ده. د کمبونا سنتوی ده بری بلک سپاسی خوانی سرزمان پشتی گرتنا کرد که حکومته. آلی کماریان نها باور دکن که شانس وان پرتر بویا جبور رکفتنه که. اف چیروکا جه مخابنیتی نبیرا محمیان گولسینات امریکا را هنگرتنو برف کارسات برنه کار ناکد. سروک امریکا برای تویتر خوا دیار کری بکو او نها آماده نکو بگیهنه رکفتنه که. او ده رولکی مزن دوی پروسه دا بلایزه. لی پسند کرناوی لسر هر دو بشن کنگرس دمینه. دا کوپش را بچه سر ماسه یا سروکی. شیروکار زکه میلر دبیجه دبک و ترامپ پوزیسیون خوا خوردتر بکه. وی یکی هاندری سروک کرو و هسته که که افسر کفتن جبوی. لگل تفلهوی آل واشنطنه. لی او ده سری ده
آلیه دموکراتان حول دادن که هلوسته که خورد نیشا بدن به طایبتی درباره پنابران ده. The Republican majority now has 16 days. کۆماریە 16 ڕۆژ هەنە کو کار بکەن و یاسایەکی نو لە دەربارەی پەنابەراندا ئامادە بکەن. دەم دەست پێ کرد 2 هەفتەیەمانە. نها بابتا هری گرنگ یا کنگره امریکا اوه کو پشتی 2 هفتیان یه بگی هنر کفتنه که آننا. بریارا 2 هفتیاده به داین یه باندوره که برفراه لسر جیانا به هزاران امریکی ها پک بینه. نهاجی امر راپورت که تایبت تماشا بکن کو لسر چیروکا جیانا دکتر هوال محمد گلیه که 2 هفته پیش ایریشن 11 ایلونه هاتی امریکا و نهال باجر اتلانتا ایالت جورجیا دجی. سالك مرحبا ديام نكاري بشغلي بافي نكاري بشغلي از شو مطعمي ده شغلي مز هاي سكول دم صالات تعليمه انجليزي تعلمي وشو مطعمي 3 ساعات 4 ساعات شغلي لوی خوارنگها عربی هوال فراخ و عرض پاخش دکرن جبو دابین کرنا پیوستین خو مالباتا خویا کود دسپیکا هاتنا امریکا دا راستی گلک زحمتیان هاتن. گلکی زحمت بختی ام هر سه هیوی اولم هاتن صالك يجي گلکی زحمت لانه باوی هوال نخوش کت محمد عمری 14 سال بو هوال حفظه بو يعني وبشتي سه هي بقوا مساعدات نديهم بشغلن تاريما والله الحمد لله هناك هاتن اري يعني يردمي ما كرن شغلك مرديت هفال شغولي الحمد لله باشفو بس الأهم شيء مستقبل متقوتا هفالو بحمد تشتكي جو أنا خوازم تشتي مع حموم السوري هشت أم تخوازن بس ونخون ناخبك نتني آلیکاریا مالباتا خواه هفال هروها آلیکاریا پنابر نوین در دور خودکه وک مالباتا تاها کج باجار قامش لوهاتنه قلكي آلیکاریا ما کرد و نجویبان حالی متنه بو فترة اول حتی هاجی آلیکاریا متکی وزاروک بری و دیقن جید بی بخوینه بخوندني بكن بيجي نوروز بيجي رندا بيجي شيكي جو واناست كي اجو واد بينيج بيجي وبخوين قبل اجي جو هاتن خلكي سورينا خلكي عراقينا خلكي بجنود بخوين زركيق بشين مكتبه بخوين بر بخوين شقر بعلم از خازم از ببم دكتور خداجو از مازن ببم جبو از خازم از ببم مك دكتور هفال وجوي علي كاريا عالمي كر اجي وكوي آلیکاری عالمی بکم. روزین یک شمان هوال بی برانبر لناوندک تندرستی باجاروکی خواه نخوشان درمانده که. او دبیجه پیشکش کرنا خدمت تندرستی بو مالبات پنابر و بلنگاز دلوی خوش دکه. از كفامتي از ورم فر از ورم بلاش بشغلهم واز خلكي لا جاره بشغلهم فر شما انه اختي ام هاتن فر ديام بافي من جمع انشورنس تيمبو ونكاري هم جم دكتور واف كلينيكال فر خصوصا اف وقت بيجي 9 كيلومتر دوري خانيه ما اختي ام هاتن فر لاجه اختي فر تيم وقت تيم تحسم تيم وقت اهلي خد ساعد يعني وكان يكني ديام بافي 200 فر اختي بري جمع انشورنس نيمبو با وکی چالاکدار هوال میوه کاری خوی بسالان ایرو لناورا مال آلیکاریا خلکی و زانینگه ها امری پاروردکه. دکتر هوال دبیجه 10 سالان به تمامی پیرا درش کرد حتی که کار بو جه سری و جادهی جه کله لخوارنگه کار دکر بگی هفر زانینگه ها امری کن حال پزشک دله. گاوین گرام بون لی سرکفتی بون. جه باجار اتلانتای ولایت جورجیا صالح دمیجر دنگ امریکا. هون جبو نوچه و پیزانین و شاهید تنکو دنگ امریکا ام لجهب و یرینه نوچه این گرنگ جبو واحد شو پینین به یوتیوب و فیسبوک و تویتر خویا کرمانجی و سورانی برنامه سیاسی، هنری و روناکبیری برنامه کرد کنکشن ده انارتی تیوی ده دکارن لتلفزیون و رادیو پشکا کردیا دنگ امریکا به شو پینن و گهداری بکن همی پلاتفورم میدیایی پشکا کردیا دنگ امریکا ده خدمت و دانه و جیک راست هل بجارتیه دنگ امریکا جدره هری باور پیکری نهاجی راپورت که تایبت یا سر ساخلابی مروان تماشا بکن که لسر تکنیک و علاوه نو ین دکتران پولونیاییه. کرکرک او مادسپی کو هند بینن نه له هستیش هفدو بخون او گهاند لشیدا ساخلم دهله لی اف درجه یا عمری ونداد به وی چاخی هر تم پیوستی نشترگری هيا و لجه گه خوزایی پیوستین متالی دبید
لی تیمکا دکتورین هولندی شانین چکرنا ماده کرکرکه پیش خستیا و باش کار دکن. Znowu tej metody polega na tym, یا راستی بد بویری ام کرکروکا بیولوژی جشاند بنی ناوکی د آفرینن یا کودکارید ماده دناف گهاندا چکت. او نکتنه دهیلک و بدن بخوا خراز بکه بلکی او جهفدو خوارنا گهان گلک کمتر دکه جه ریکا کو نشترگریا گهن معدنی پی تکرن. układamy na pewnej ام وان شانان لسر تخت بندا چاندنا بیولوژی دادنین. ام وان لگل شانند کرکرکی بری وان ددن هاو و لوان جهن چوکو گوزینگان تکچونه دادنین. او نصدی صدا لی کسین کو جربان ندبیجن باش کار دکه. od tego czasu minęło او دو محل سر را در باز بون کاریگری و گلکا باشه دمال دا از دکارم به گوپال بمو بچم لی بو سرکفتنا درجا گوپالی بکارتینم چارەسەریya birêkên şanên kirkirka bayolojî hêjî di qunaxên xwe yên destpêkê daye. Dibe rojekbihê ew cihê çandina gehên medenî bi temamî bigire. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na drodze. ایرو ام لسر ریا گوهارتنا بیولوژینه لشانان ین متالی ام لدسپیکا ویرکینه ام نکارن بیجین ام به تمامی نها و بکینه شنگر لی دما ام بکارن نخوشین لبر نشتگریا متالی انا گیرو بکین افده ببیت سرکفتنک مزن جبوما. Heta niha tenê 12 nexweşan çareseriya şanên kirkirka bayolojî dîtine. Lê kulînvan li ser karîgeriya wê bihîvîne ku teknolojî di vî warî da dê hêjî pêş bikeve. تماشاوان دلال او بگو کورتمیزونا و هفته مجوره پیشکش کر ام بهوینه کو برنامه بدله ببو نيرين رخنه و پیشنیارن خو برکا ایمیل فیسبوک و توییتر جمره بنویسین حتی جلگه من دخوشیه ده بمن خاشي وخير ده